Erokamano Nyakwaramogi kuom medo kete e Ramogi TV chenro en mar ang'ich welo. Jodak e gweng' ma Owino Uhuru e Jomvu Mombasa ne oriembo apisas mag NEMA mane riko chopo e lorno matimo ler mageto tieko kwiri mar led mag kidek bedo ni pod nitiere e alworano. Apisas mag NEMA konyo okang' mar dhi timo ler ne gikawo bang' doho ogolo chik makamano bang' yangore ni kwirino mar led okelo midhiero ne oganda mathoth e alworano. Jojaoko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Pogruok ne onyiedhore e kind jodak ma Owino Uhuru kaachiel kod apisas mochung'ne rito alwora mar NEMA mane oriko chopo e gweng'no mar timo ler mar temo tieko kwiri mar led mane oyangore ni ne orocho ngima oganda mathoth e gweng'no. Jodakgo ne oramo ni chenro makamano ne onego tim dweche buora mosekalo, to kata kamano mano ne ok otimore, omiyo ne girwako biro margi kanyo ka koro gidwa ni chenro no ota kod riwruok machielo makedo ne weche mag alwora. December 2024 kesi ikawa imeamuliwa na wakapewa 3 months waje wafanye remediation, lakini sasa tulishangaa baada hizo 3 months kwa lapse ndio wanakuja kufanya mambo na remediation. Sisi tukasema hapana. Sisi watu wa NEMA tunawaomba tungoje hiyo siku yenye koti imesema tarehe 19 mwezi wa 6 koti ndio itapitisha kama ni NEMA itafanya kazi ama kama ni Center for Justice ndio itafanya kazi. Isikizwe na iamuliwe, ndio kama kuna koti itasema wao wafanye hiyo kazi, tukae tuongee na wao kama wanakijiji, kwa sababu hawezi kuja kufanya kazi, wataingia nyumba ya nani hapa bila idhini yetu kama sisi wananchi wa Owino Uhuru. Kata kamano, apisas mag NEMA kone gin giluwo mana chik mowuok e doho, omiyo ka jodak go tamo gitiyo e gweng'no to gibiro mana dok e doho. Kama hawataki serikali wasaidie ama ifanye vile imesema, tutaenda koti alafu tuwaambie tumekatazwa na hatutaki kuumiza mtu ati tutumie force. Sasa leo ndo tumewaona, na tulipowaona hawakuja na karatasi yoyote, wametuambia na mdomo walipitia kotini kuonyesha bando wana tushughulikia. Na sisi wenyewe tulipouliza ni nini wawaswa wameshughulikia hapa, wamekuwa hakuna chochote wametuonyesha. Kwa hivyo sasa sisi hatuna imani na wao kama wakazi wa Owino Uhuru. Yenye tulisikia watu wa NEMA tarehe 3 walikuja Matandeke kwa jeshi, hawakuingia hapa Owino Uhuru. Leo hii ndio tunaona wakija ati wanakuja kufanya kazi kutoka kwa court order, na sisi wenyewe hawachatupatia hiyo court order. Sisi wenyewe watu wa Owino Uhuru tuna court order ndio hii. NEMA koni gimane omono gitimo chenro no e thuolo mokalo en kaluwore gi bura manoriko pod nitiere e doho. Nonro ne oyango ni thoth jodak ma Owino Uhuru ne ogamo tuoche mopogore kaluwore gi kwiri mar led mane wuok e kambi moro mar loso betri mane oriko ni alwora no magikone to ne olor. By the way, hatuna imani na NEMA. Manake NEMA nafikiri ndio walifanya hizi mambo za sumu hapa. Na NEMA pia ndio wamerudi kotini kuappeal. Na NEMA pia ndio wamederail from 2020 up to 2024 waamuzi umefanya hakuna kitu walifanya. Ni sawa. Hata wakati tulikuwa na mikakati ya kusafisha mahali pale vile tulikuwa tumepanga, ndio walienda koti. Sasa na kesi wakati ilikuwa koti, hakuna kitu tungeweza kufanya kwa sababu wangesema kwamba tunaficha evidence. So tuliachilia kasi ya koti iendelee mpaka imalizike. Na sasa imemalizika. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kawuok Mombasa wadok Kisumu kama mokumruwere county ma Kisumu.